ai le masai ne sei bangobin gitar ki he dan chule gitar khau tu dan in sei ubin in bol ubin tunia hi gitar anatum khalo lai akizil khalo ho adinga abula ki hel na mong he thei pen na diu le iman cha thei na diu abai lam ta ding hi ong ke ngai tu in lasa na ki ti hi acoustic guitar chi rhythm hi athupi in cha hi timing la tampi sa na ding a hi he che bit hi het masa da ngai hi ya chu drum tum ding hen nang bass tum den nang lit tum den nang keyboard hen nang ep tum di ep instrument body jong la masa pe na hin timing metronome zui to thi manga yuna banting le rhythm be hi be thi te ngai hi he che pe thi ding a hin ep ngai am tia le khot na ta ke mo pe jong omin zong le khot na ke pe pa zong khat hi in twa hi he chi gital ape na hi saying achu platform choi loba le pick ti loi omin na te chi omin chule anem aham omin he chidai la di achu rhythm pe dringa hi aham pi a anem pen hi imana chule khot choi dan ithip mai le rhythm again hi ipita sedam itum ting le again hi nemin tin ngai no omin tin chule chi rhythm tum thim dring le chi platform ai lo le pick choi ding dan kian he kon khat chu hita he mo choya tum loi min chu lo dingin he chi tu chunga he che ho jam be pe mari wa ken kan sei da dinga hi min la choi dan chum jong le alang pia he che platform hi na choi ting le he chila he pa hi he chi na ko te ni adang jaw lo dingin he cha choi ngai na chi hita tu ding chi mu hi ha yong ha do sao sa lo ding chu le na pe do the na ring pa abat pa bo se hi na man cha thim na ring ha chu he chi sao ta do lo wa amu them kha bo hi do sa de na he chen tin chu le rhythm hi chi tum ting le platform ai lo ba le pick hi mat cha he lo de sip cha he lo de he chi hi hai di de a niam chi ma ta hi a hi di a khuna choi ne ki zil ngai he chi platform choi dan hi phat a lut jep ji in kon khat chu a he bai loi omin a choi thim ba loi omin kon khat chu angam loi omin ni chi cha bet bulan na toya na tum ma hi le ite sei dam ta ding chule gitar khaw gin ho jong hi nem ta pot do thei lo ba again hi ta lenga hi na ngai nu lo ti de aban le na pe na hi khot helai ban hi chalai te ni hi kon khan gitar le pe le ta chat na ya za na bo loi omin chu he lo ding en re jam hi chu to mana pe ding pa hi he chi kabani dai ka khot na ka kwai hi khot hi tai ka la hi aku chalai to ki to hina cha be pa hi langa yung tum do ding langa yung tum do ding agin chu ki tum the na yong le ram pia ki tar agin ki tum de ra chalai chalai aku sung dalai ta abel dalai ta agin hi ki tum lai ta la de hina chalai he chi den tin chu le rhythm na pe ting le he langa pratham chai dan hi khot hi he ta hi thai langa jaw lo de he lai khot ka bo hi ki chem ding a tham hi langin tha sen lo de he ban ting le la ya hi na thip do la ya chu hai di dia na chu ya le pratham hi hu khila thei na ong khila ong le lakin lang bol kin lang niam ta tu le ti bai che to pi pe ni je rhythm hi chu chai dan thip nga yin a le tum de nga jo che pratham chai dan hi thip tan nga hi che thip do ba hi le gitar tum de ja sang ta ki tum do yo thei lo i de nga ki tum thei lo hin che to aba na ve la nga hi gitar tum de nga hi le kho zung hi ngao min ve la mai he chi yon gitar tum de ba email chi dio chu he chi khut chal hi number 1 ai lo ban khat na email chi du na finger number 1 ti email chi ding aban le khut la hi finger number 2 aban le finger number 3 finger number 4 ta email chi le na actually he chi gitar itum ting le chi ve la ma gitar tum de dan jong hi amu hi hola sip dam te gitar sip de hi chalai khot mu la ya sip de kon khat hi lai dunga sip lo dingin he chi amu lai dai ta hi sip ding hi na he chu hin tin aban le gitar hi na ve la ma na tum ting le gitar hi ta hi trai lo dingin he chi abal abe che nu lang hi chalai ta tu di ai the chana ade dia lit tum pha ting le helai ho hi ta tu lo vai ta tum hi ki thim chu ding anga yin chu le hita itum na pha jong chom nai pha jo se lo
angai chat na muna tum de choi na thu pi pe na to hi si khot bang hi ka tum de la ma sa pe na hi chi tai ka tu ngai na ale khot sau tan tan ding khot sau hwa ding awang chu tin ki bol long la ho poi ho hi alham pia i khot nu chom ma hi ya chu hi te tu ma le i dei ta khot ki chim thei pen a hi he chu velam to je lama pratham iti choi ding ham pik iti choi ding ham ban le nga hi velama iti sip de ham ti pa chu amu asip de dan to khot hela tu de dan ise wo hin na tu a chu chu le ba na tu a gitol ikizil de je ba chu ma se pe na tum ding hi ipi nga yom ti a le ipiam prathama se ding a chu ma se pe na hi vo su ding chu le to vo kip ding chu le su vo to vo nai lo ba le su ve to ve down up thì hiểu mày cho nên bản tin là khối đi bèo dùng hi chi khối đi bèo hi chi down hi tiếng hi chi ai lo ba le bit count tiếng là sim mai dùng hi chi không cái sim tha để hi chi ai lo ba le down up na ai lo ba le su ding su ve thì ta bằng na tua hi ikizil pat de dia ba chord abai pen chule akiha man pen solfa o ase da chu music o adinga hi o chang sigi o ma he o chang sigi la chu headinga chu diatonic major scale ai lo vale tonic solfa ho ase dinga chu yo pa wa yo he the dinga chu modulator ki ti in do re mi fa so la ti ai lo vale c d e f g na ti homin he chalai la chu de dia tu ikil na dia wa he ipum het nai lo yo wa chu akipantil hwa dinga isei lo mo chu si het by pen na masa pen na kisim ayo akan na sei chu na be binang finger number 1 2 3 4 hin e chi guitar khaw number ni che fret hi chila ke ka fret 1 lai ta hi chila ka sip ding ban le fret 2 finger yong number 2 chila fret 3 chila finger yong number 3 na hin tin cho chu ka tu ka sip do chula number kha chula number li chule number nga na chang si ka sip di ti na chi C chord C open chord ai lo wale basic abul pen na open chord zo ki ti na si a dinga chi alam pia chu chi C chord itum ting le number nga ki pana hi ki sim pan de hi chi number wo mi zaw lo di chi to kha lo ding in ching the ta kwai nga yin he cha pa chu C a dinga chu C open chord basic chord ti tau te chi hi ki sim hi na tum ting le na khot mu ai khot pa mu te nya tum di la ke ka ai tai sip di lo ba chu le ja chu do me la chu khot hi he chi na khot pi hi anu nga kwai nang chin tin tu le chu tin ka le chun he ta ngom sip lo de na ta si kia ta sip mo ko bol lo ding he la kai la sa ding khot ni ai je jana ta tu di he cha chi the de ke ji lo nga yin ya chu ta se ga tin chu la khot zu number khat khot zu number ni khot zu number thum che pa hi te ka sim tai si khot na chu na tu chung a hi abai pen te ni si to sip bai pen na G7 G dominant 7 pa hi bolo te na si to la G open chord no chu G ki mang ding ji bol nga yin 7 chord a hi a le chi finger number 1 hi chi number khat jang khat pa fret 1 a sip ding chete ni hi fret number he che abi ke ka hi la ya hi he chi ding chule athum na pa he chi khot zu number thum ma de chu ke pe kho ma le asip de dan chonga ke chi G dominant 7 ai lo ba le G 7 ti a ke ji ga hin jaban ting le G chord mai me chwe le major chord chi na ji ang ki sim the a jong ke ma the yin na jong le chi ki ji thiam go te be chi ha ba yin he chi pa he na le chord tam pi nen sip the de ya chu chord tam jo hi cha ko na hu chi de ya chu chi ki ji the mai le e ki ji te la de nge na pha yin chu le ji te ba le si chord to che pa hin ti pe de ham je chu te la ban le bit hi bit ki ji le di ba hi biting hi i ho e pa ba se de nga vo li pa hin ki ji lu ti ben chu le a tempo jong hi 70 BPM ai lo bala tempo 70 la vela hin a pattern chi de pa chu na se uti bin chu le i boli ba chu i voli ki sim de dan chu ti sam de la 1 2 3 4 ai lo bala khot ve ya dinga chu
chỉ là 1 2 3 4 he chi khot ve hon khot vai hoa ding a vo li ti pen pau chu 4x4 chi timing hin lao ti ben chu le tempo zo ngan pen a ki je lo tin chu down ki ti pa chu down bit pa a chu exercise ki je na bolo ti ben C bar ni G bar ni kan pe ding chu iti ki kaw ham ti chu na ngai ben kha bim pe hang na chu G7 to G kha zo zo kaman thei thei kan man de ne la ma sa pe na G7 pa hi mang ka ti na le chi hin chu le chi mu he de ye na chu na ngai u ti 2 3 4 1 2 3 na just down bit down exercise asu be pa hi he chu hin tin kimo no lo ding in the guitar pitch abaya bai su bo bo se ba nga chu na khon hi nem che man gin sa di aniam na the pe na gin sa di chu le si china pe a hi akisim chang se ha bona gin nam ti hi na khat na hi na ba la ji de he chang se kisim la hi number nga ki bana gin hi na khon in azo zo lu kha khan pe lo aging lo umbe ta he che ging lo si chu na su ging de agin to ka sia chu hi chi ne ki jil jing li na su ging te te de ti nai na ban le ji dominant 7 chong hi abona ging so ke de he chu ki jin de hen tin twa hi le hi ke to be pa kan bol ke de na che na nga ke no ti abana pa hi ki hi G7 G dominant 7 talowa G open chord pa kan man ding hin che hi down 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 up he chi kan pe de na ngai ke no ti 1 2 3 4 down 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 up down up down 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 up down up 1 2 3 and 4 and 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 1 2 3 4 tunia exercise chu ina lunglutan lungning ta in hungkizil obin lang tunia exercise chu le C a basic chord ti tautin chule open chord G chule G dominant 7 G 10 yu chu paitan hungkizil obin lang akiting le la iti kitum di ham de chu chord ni jong izil tha be dio chu to kitu a chu la abai lam ta tham khat isa thei di pe nu a chom khat to isa kop di wa hin e chu thu pi pe na kana sei jung pangin pratham iti ki choi ham khoni la ngai ti tu ding ham bin iti sim ding ham chule na tum ting le ajwa ka sim pangin 1 2 ka sei ba mo ho ju yu bin lang na tum thei wa le na tum mu bin lang abana bana chi di hentin chule koi ta bang do nom class chung changa sei nom do nom ma ma le chulai ka email hung ke pi a le dang dang wa hi nan to jing the wa hi in he to ke rona chu abana bana nga ji mo te bin tu ni adi nga hi chan hin na cha ke tau te